ufuna uzongibukisa ngabantu bunge kungitshela endlini ingane zami zohlobisa mina ngenze mistake eyi-1 uhamba uyaphi bengibele ucabanga uhamba uyaphi kuphelile indaba yami nomama womntwana iphelile kudala yaphela angihlangani mina ngihlanganisana entweni hayi kangekho vele manje hayi ngeke. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Mashudu bringing Utembi. Let's get into it. Zinalanga ndi Mashudu ndo dapa noni ka Save My Relationship ndando do batalucheza nazo rini ndewolke ngori bangise kha mfumakazi ange mudini ngori ndono mala ende futhi musazi wanga hadivi nazo rini ndina mwana mtuku nga nda wa 6 years ndo muita nga nda ena thatu mutalucheza chithu zwino ndikokona kuona uri mwana nga ukholwala and then ukuyagwetelwa masiko zwithu zwa culture so that uri akona fola zwino ndishabo divadza mfumakazi nga nduni ngorola mfumakazi u dolonga manda chizwifa and ndo mbuza nazo uri why ndiso mutalucheza cha kale na kale zwino ndo dafano uri bakona mthusa zwavhuḓi. Hey yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said on the introduction, ngizobanga phethu Mashudu no Thembi la on my side. So yeah. Mam Thembi uyazi ukuthi uzeleni kule show yethu? Hayi angazi lutho ngididekile nje sengibizwela. Oh okay. Akazi uyibone le show mhlawumbe. Hayi lutho ngikaze ngibone. Akazi uyibone. Okay, baba Mashudu. Yebo. Uke wazama ukumtshela ukuthi uzomletha kule show le? Hayi akazi lutho. Akazi lutho. Hayi akazi angamtshelanga lutho. Oh, okay. Okay, ithi ngimchazela ukuthi ishow yethu ingani. Just to brief her. So lena it Save My Relationship ne. Le show lena it's about saving a relationship in case kunento ezingahambi kahle ku relationship yenu. So ngoba nina nishadile angazi ukuthi kwenzakalani, is there anything engahambi kahle? Ay bengakabona inkinga mina bengibona yonke into right nje. Oh yonke into right. Yebo ngakho ngidide ukuthi ngibizele ngipho mina la. Oh okay. So ithi ngaku-explainele ngoba yena bekangitshelile kudala ukuthi ukuletheleni la kule show, so let me just give him i-platform ukuthi akutshele ukuthi ukuletheleni. Okay baba Mashudu ungamchazela ukuthi umziseleni ku show. Mama ngilethe abantu ukuthi bangisize uthi ngilethe le nkulumo yami kuwe ngoba ngibe ngisaba ukutshela sithu so ngibe ngifuna ukuthi wazi ukuthi nginomunye umntwana ngaphandle. Umntwana wami une 6 years and manje uyagula, so ngibe ngifuna ukuthi enzelwe amasiko. 6 years. 6 years mama. Hey yazi unesibindi uzongibukisa ngezo lonke leli ukuthi nomntwana no6 years ubungitshela ingane endlini baba. Ngibe ngisaba ngithi ngibe ngisaba ukutshela. Hayibo yazi understand. Ufuna uzongibukisa ngabantu bunge kungitshela endlini. Angithi ngiyatsho ukuthi ngibe ngisaba mama. Hayibo. Ngibe ngingazini ngibe ngisaba nami lo mntwana ngibe ngazi ukuthi ngizwenza umntwana ngaphandle. You understand? Nginomanga ngibe ngitshontsha nje. Nami mangitshontsha ngaphandle kwayenzakala ngingazi nami sithanda. 6 years uthule nendaba na 6 years. Kahle kusho ukuthi kusakuningi nje ungifihlele khona engakwazi. Bakwazi ukufisa umphefumulo for 6 years. Hayi ngambulala umuntu. So nina abantwana? Sinabantwana. Bayingaka abantwana benu? Sina 5 yabantwana. 5 yabantwana? Yeah. Okay. So le secret lena lo munye umuntu bozitshontsha naye nje. Yeah, sibe sithi siyatshontsha nje ngingazi ukuthi ngizwenza abantwana ngaphandle. Okay, so bowuchithela umama? Yeah, singatsho kanjalo. Kahle ucabanga uma uchitha ngaphandle ukuthi kuzokwenzakalani? Ngoba phela vele uma uchitha obviously ngenza ngeqhamu umntwana especially uma ungazange ufake protection. Namhlanje usubuntshontsho ubungazovela umntwana. Hayi. It doesn't make sense into oyishoyo. Doesn't make sense.
and uzoletha amakhamera la ukube lento uyisihlala ekhaya sayikhuluma usuzongibukisa ngabantu amakhelwane usabathini amakhelwane ngibe yihlaya mina siba ithumo ubozolwana mama that's why ngibizela abantu uthi baze babe phakathi kwethu uthi sikhona isolve le ndaba understand isolveke yo mina ngiyibona ngoba ngiwani ubozongidla yo mina baba ngiyibona nje isolveke ngoba manje ngibukisela amakhelwane ngisi kube sixoxo soyi2 ngabe sele phasi sakhulumisana sawusana manje ufuna ngibe move kwamakhelwane ukuphuzwa ngamitiye ubazi noma mjosa ukuthi abangifuni hayi sorry ngiyaxolisa mama so okay kuze ufike kule conclusion ukuthi okay ufuna ukumtshela ngomntwana yini ekufostile ukuthi uyagula nje kuphela if bangagula umntwana bangeke kumtshela ngomntwana lo khona akube kuzoba nesikhathi lapho ngifika uthi ngimchazela naye ngimlande ngimletha ambone nini bethoba nini lapho nje ubufihle shuthi kuba agula ngomntwana bengimazi akaguleka ayibonela ngihlangani mina bonele ukuthi wenze njani ngamasiko manje ufuna ukuthi umntwana ashone angihlangene mina usuke mina uyathi wagula ngeni ke mina la bese ngihlangene uma no ninjolana kumnandi akube yithu noma sekumntana ngihlangene uma umntwana ukuphi yena ukhona ohlala ngale pheshe ngale phansi ngale nihlala estrate nesi1 hayi istrate sabi4 ngalenzanzi nyana so yena wayengazanga naye la kushow mhlambe ukuthi like yonke into ikhona ukumexplainela kahle ngibe ngisabothi mabahlangana bazolwana that's why ngithe ngiqale ngize ngichazele umama and then understand after that ma understand ngikhona ukuthi yeah ambone babonane and then balungise izinto usho nje ucabanga ukuthi uzobalula ukuthi ngamukele kanjalo phezulu kwalezi ngane eziwu5 esinazo phinde kwelana ndolunye udweshu ngaphandle hayi ngeke ucabanga ukuthi uzobalula nje kanjalo sithando sami iyalungiseya lento siyakhona uhlala phansi silungise phela umntwana lo angihlangene angizingeni nani noyithuni ijoli so manje sifanele mina ngibe involved ngoba hayi ngihlanga nje labantwana ngihlanga nje abantwana abo5 la nabo abenodwa yes yeah aben bese lo wakho lo manje lo wakuyi6 ungaphandle kulo wangaphandle yebo lo ufuna ukumenzela isiko ngifuna ukumenzela isiko ngoba umntwana agula yeah wagula kakhulu namanje usesibhedlela noyithuzi boneleni angihlangani mina ngihlanganisana entweni hayi kangekho vele manje awukhona ukumsiza ubaba ngapha ukuthi ngisize ngani ngapha ngisize ngani ngoba uze azithobile la kusho ukuthi okokuqala nje omakhelwane usengenza ihlaya yabona ukube sikhulumela silento siyiso2 at least lapho bese uphuma nesolution manje usefuna ungibukisa ngabantu sefuna mina ngihlekwe ngibe ihlaya komakhelwane bami bengangifuni uyazi mase nabuthi akabangifuni omakhelwane usezokungilethela amakhamera la abe phela ngiyazi ukuthi that's why ngibe ngisaba ngiyazi ukuthi wena phela sithandwa sami uroot understand and ubozwenze ngento understand ngizwe ubuhlungu wes ngale nkathi ujola ucabanga ukuthi ngiruthi angidaswe ngibe ngitshontsha ngoba ubongazi understand ngibe ngizenza amakhoneni lezi zinto bongasinto eserious mina ngibe ngithatha into nje yokudlala nje sinomntwana phela manje say serious manje yeah manje ise serious ngoba umntwana nangu usagula angisazi nokuthi nami ngiyenze njani that's why ngibe ngifuna ukuthi umama azi maybe angazana nge-solution understand better and then abona ukuthi singenza kanjani okay so manje menzela umsebenzi umntana bathi badinga nomama lo shade naye ufuna ukuthi azi ngoku kwamanje ngoba vela ngikwenza umsebenzi uthi azi ngimazisa ukuthi already umntwana usakhona understand uthi naye maybe uzofaka isandla nyana lapho ukuthi hayi asenze 1 2 3 ndoda wabona silungisa bese lo munye umama bozitshontsha naye obvious bafuna ukuthi bahlangane babonisane babe yithu kule ndaba yabona ngoba vele loyana umama womntwana ngithi umama womntwana ufuna ukuthi bazane bahlale phansi bayilungise hayibo sibonisane hayibo sibonisane indlelani ngoba lo muntu uze ngomtshottsha sizofana manje azobonisana nami hayi ufuna ukuthi umamukele ukube wohlale phansi uma ngabe ukuthi wena ufuna isithembu sisixoxe uthi cha sofuna ukuthatha umfazi manje uvele wayintshotshela that's why ngiqolisa kula ndawo yabona ngibe ngazi ukuthi kuzenzeka kanjani
that's why manje ngisengiyaxolisa uthi sorry mama uyayibona silungise leli daba leli lethu Yabona ke mina into engibonayo ngcono ngibone izingane zami ngizibone ethi ngezinjani ngoba ngikwazi ukuthi njoba uzogixabeza ngesecret engaka kungakanani osakufihlile otherwise sezinye izingane esizofela akunezinye izinto angisena ezinye izingane angisena awunamanye ama secrets nabanye abantu anginama secret amaningi yile kuphela lokho as long as ukwazi ukufihlela umphefumulo shuthi kusakuningi ngifihlele khona uyabona ngiyoqoqa umtholo wami mina ngiyahamba sando zomuso hamba ngoba nginomntwana phandle ngoba nginomntwana phandle nizoyibonela ngithi sinabantwana abayi5 phela mina nawo ufuna ukuthi ucabange lento lengane lezi uzisaphi hamba nazi ingane zami icela namba hayi basala nami labantwana hayi ngeke neke uhambe nabo abahambe ingane zami zohlomisa mina ngiyenze mistake eyi1 ngalomntwana ngaphandle kuphela ngoba ngibe ngitshontsha ufuna to understand isithando sami hayi kuna ngendlela hayi otherwise never utshontshe ngoba wazi ukuthi mina ngizo understand stim sizo understand hayi ngihlangane njengoba ngisho nje uzosala nale umtshontsha kwakho isithando sakho leso mina into bami ngiyoqoqa impahla zami bese abantwana asizona abantwana basendlini uzobatshela uthini ke ngobaba ngizobatshela ukuthi uchithile wazala ingane ngaphandle asigodukeni manje abantwana if ba understand ukuthi ngubaba vele okwabo ke mabe understand bawubona njengobaba kodwa mina ukuthi uzongiunderstand usuzele manje zingaki ingane ezongilandela mangavumi yokuqala ungathola ukuthi le ngane lezi yamjabulela uthola ukuthi bangifuna bafuna ukuthi naye uyabona babe no brother wabo angilula yabona nje ucabanga baba akulule einganeni ukuthi zifake lento osufuna ukuthi zifake engqondweni fine izo understand but ayithi manje sizoyidonsa nje uthi I understand okay stando sami manje ubothi le ndaba silungise kanjani stando sami ngoba ngifuna uhambe phela mina uhamba uyapi bengimele ucabanga uhamba uyapi hayi no asuku wena ucabanga ngathi mawuhamba la namzini ukusolve iproblem uyisolve kanjalo le problem anzame uyisolve ungabigwala phela ungathi uyigwala nawe futhi mawuhamba ngeke isalungele into le basosele beyibonela ngicabanga ukuthi into right ukuthi nikhulumisane never ngivuma lento ukuthi uyahamba angeke ilungise next yeah ngoba kunabanye abantwana abo5 bazofuna ukubona nobhuti wabo lomunye okhona mhlawumbe manje ningayikhuluma njengabantu abadala nizama ukulungisa izinto i-solution right then ukuthi mawuhamba ushiya into ezingalungiswanga bengisadinga isikhathi sokuthi ngicabanga kahle lento ingqondo nami yehle ya ngoba ukuvele ingidilikele bengayilindele mina lento so yena usicabanga ukuthi ngizokwamukela nje kalula kanjalo mamela sihambe siyobiza nogogo wabantwana baze asimwazise lento uzokutshela ukuthi kube kufanele uthi indoda le iyatshontsha ufuna ukuthi itshontshe ngiyenze kanjani mina ngiyenze kanjani ngineproblem yana encane umntwana oyi1 ngaphandle wena kulula nje uthi mina ngiyakutshela kungcono silanda ugogo azasolve la ugogo uzoyisolva kalula le ndaba yami nawe yeah so baba Mashudu wawungagcolisi kahle kumama ngapha ukuthi mhlawumbe akhona ukuzama ukukuzwela yabo ya ngisengicolisile ayikho nje ngaleli phutha lengaliyenza so ngiyacolisa mama na ngiyazithoba phambi kwawo buso bakho ndithi no more ngiphinde leli daba ngiliyenze ndiyacolisa mama iyalungiseka lena uye kuphela umntana onaye ngaphandle ya uye kuphela omaziyo noma mhlambe bakhona abanye hayi uyi1 kuphela okay angisena umunye azikho ezinye imfihlo onazo mama ngazazi hayi ulo kuphela isho sazokuyivumbuka as long as ukwazi ukufihla umphefumulo yazi umphefumulo omkhulu kabi uthi ngawufihla ukube kushutha ugulanga otherwise it's a plan ukuthi ugule ukuze ukwazi ukukhuluma ubuzothula nayo lento sorry ngiyaxolisa mama so umntana kube angagulanga bengeke azi umama ngibe ngizomazisa ukuhamba kwesikhathi when 6 years mara i6 years sishade for how long 12 years uzofihla umntwana for angithi ngibe ngingafuna ukuthi ulwe mama ngoba ngiyazi ukuthi if ngitshele ngalesi isikhathi ubozobose maybe wenze indaba ulwane futhi uyofuna nalo muntu lo ngitshonje naye understand usombamba ngamawashini uyayibona ngiyakwazi phela wena that's why ngisabile if ubomunye umuntu ngibe ngizakudala ngamtshela ngaleli daba wewe manje usakhuluma ngokuhamba la ekhaya le daba asilungise siba isithu that's why ngithi nalogogo wethu asimbiza simbekela uye umuntu omdala le uzokhona bane answer
So awuhambi lana ngiyaxolisa Hayi akuyona nje into engavele ngiyamukele kalula leyo. Akuyona nje. Uthi vele idilike nje njengemana ngiyamukele ngithi back. Hayi. Nami ngizodinga isikhathi. Nabantwana bami badinga isikhathi ukuthi bayamukele. I'm not sure ukuthi bazosisa kanjani. Akuyona into wena usuyitshele ngokuthi kuzobalula. Hayi kuzobalula. Uwesike nje ukuthi uzongidilikela noma umfazi. Uthi mina understand. Hayi. Athi angithi lo bekazijonsha naye akusukuthi uthandana naye umuntu wakhona. Kodwa sekunengane manje. Yabona mase kunengane labantu sebezwana sekumndeni. And lo muntu usezohlezi phakathi kwethu njalo. Uzodinga isondlo phela lo muntu njengoba manje edinga ukuthi anakekele ngoba egula. Udinga neso ula say part of us. Kufanele mina ngegunye nje kalula nje. Hayi. Akusinto easy. Hayi into elula leyo. Angithi mina nalo mfazi sihlukene nje sihlangane ngalengane kuphela akusena lutho phakathi kwami naye ingane nje kuphela ikhulumayo. Yabona abahleze besha abantu bethi amadoda izinja. Yabona mhlanje hayi ngabelieve uthi sekunomuntu uthi bekuyintwana nje unomuntu unomphefumulo la. And lo mphefumulo udinga amasiko. Mara ngithi umama wakhe asaqhubeki. Kuphelile indaba yami nomama womntwana iphelile gala yaphela. Ngisho kanjani uthi iphelile ngoba njengoba kunengane nje kuthiwa amanzi la kama khona phindaba anizophinde nivuke into enivukile hayi kahlali ngamina leswa ngithi nje mina ngiyaphuma nezingane zami uyosala nalowo mtshontsho wakho untshontshe kahle ke manje usunepermission finish and clear ingane zami uzoyitshela ayikho ngizoyifihla ngizodecide zona ukuthi zenze njani. So wena so yenza decision khona manje nje awusadingi ukuzicabanga. Hayi ngeke into engisabazi ngithi ngiyaxolisa usafuna ne futhi unikeza isikhathi akuyona into engizoyita isikhathi kanjani ngizoyamkela manje njengoba ungitshela manje ngihlise manje nginezisikhathi nami ngicabanga kahle ingene engqondweni yami kosi manje ngathi ngiyaphupha until nini uzoyicabanga sisiza until nini angitshele nini instead of silungise izinto la mzini wethu wena ukhuluma ngokuhamba kanti nokuthi uzinika isikhathi kanjani phela sibantu badala manje lento siyakhona ilungisa lento yini ngawo hayi awungiyekele kancane aweme kancane manje usalungisa ngoba ngithi vele ufuna ulungisana yini ilungiswayo manje ufuna zenze ngenkani ngendlela yakho ofuna ngayo awuzama ukumnika ispace sakhe sokuthi azicabange ngalendlela ayishilo athi akhona ukuzicabanga right away ngoba khona lapho ngiyezwa kakhulu so ispace uzocabanga mala ekhaya angahambanga uzohlala la kula ahlala khona ungakhona ukuyenza into leyo uzicabanga usekhaya ungahambi angazi ngizobona ekhaya ngizobona ngendlela usikwenzakalani because it look like ngidemandiwe manje sekufanele ngamukele lamajokeza nawo that's why uthi wena uya ekhaya ngiyakubona which means wena ufuna upheka revenge wena ngalento engayenza ngapha ngaphandle ukwakho ke lokho na yabona abacabanga ngiyakubona ufuna upheka revenge kuhlungu maseziza ngakwena kune revenge ufuna uyipheka and never ulunge never ngivumele uhambe totally uhambe la ekhaya uhlala la lento lo icabangayo wena uzoyicabanga la uhamba yakho ngiyamtshela phela ngihleki mina yeah kukune revenge ufuna uyenza ngiyakubona awona ukuthi umnike isikhathi mhlambe lo muntu ahambe la afuna ukuya khona kudala ngimtshadile lo muntu dala 12 years iningi ya you understand so akulokuthi ahambe ekhaya athi uyocabangisisa ucabangisana ufuna ukuthi acabanga la if ufuna ukuthi ninika space mina ngizolala eroomini la ngaphandle ngale ena alala endlini engane yeah for only 5 days then abuye ne-answer right nakhona the deal okay so the deal so i-conclusion lana esingahamba nayo ekhaya yini le esihamba ngayo ekhaya ngoba ngizobona ngendlela bengizama ukuthi like mhlambe wena uthole le space osifunayo mara ubaba mashudi ngapha akafuni ukuthi uhambe ngizobona ngendlela uzobona ekhaya uzobona ekhaya uzobona ekhaya ukuthi kwenzakalani
decide uma ngifika ekhaya ngoba phela yena usefuna ngihlale ekhaya ngendlela yakhe afuna ngayo azange ngicabanga ukuthi ngizofila kanjani mayisebuya nele story at the same time ufuna ngithatha ama decision manje ngendlela yakhe akangidedele nami ngibe nendlela yami engizodila ngayo nale inguzunguza ezanayo. Awubona ukuthi lento ayisho i-right baba Mashudi ngoba ngithatha isikhathi uzicabanga ukuthi okay ngizomtshela kanjani ngizomtshela kuphi yabona nathi usibizile lana uthi ukhona ukumtshela into ufuna ukutshela yona wena mnike lesikhathi leso osithathile na ukuzicabanga before umtshela. Hayi ke angiyazi ukuthi ngithini so angiyazi ukuthi lo muntu mathi usayohlala ekhaya for how long ngifuna ukwazi ukuthi for how long into le understand for how long. Hayi akuyona impendulo engayiphendula ngoba ngazi na no zazi kodwa ngidinga ukuthi-ke ngishaye umoya ke ngibe nabantu basekhaya ke ngixoxe nje nasekhaya ukuthi nginenkinga nje akuthi ngihambile ngizoshaya umoya ke ngehlise ne-BP stress BP konke okay ngayilindele le yabona hayi ngayilindele baba Mashudi yamuzwa hayi ngiyamuzwa hayi ngisengimzwile ke. Okay, I think conclusion ethiyo leyo ngiyambona nasenhlizweni yakhe ungathi usalimele. Ya ulimele ngoba lento omtshele yona into enkulu. Yeah, I think imuphe space. So amnike le space asidingayo. Ubona kuzoyenzakalani yabo? Mara ngafika chite lapha manje. No, akunankinga nizokhulumisana. Le ndaba leyo. Okay baba. Okay, so ku right lapho. Ku right ngiyavuma ke. But angathathi isikhathi eside mahlala kubo. Unothi abuyela nje. Okay. It is what it is before it was what it was. It's your boy M signing out and this is Save My Relationship. Don't forget to like, subscribe and share. We out.